Tēnā koutou, ko Dylan tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Hāmoa ki te moana nui a Kiwa. I tēnei whakaari, ko ahau, ko pūkino, te Pungawerewere katipo. Tēnā rā koutou katoa, he uri tēnei no Waikato Ngāti Mania Poto Ngāti Pākehā, ko Amanda Noblet tōku ingoa. I tēnei rā, ko ahau Te Kuia. Hei maori ora, kia tātou katoa i tēnei ata. Ko ahau, ko Hosea Tuita Alili tēnei, he uri tēnei no Ngāti Hāmoa ki te moana nui a Kiwa. I tēnei whakaari, ko ahau, ko pūpai te Pungawerewere. Te kaupapa o tēnei paki waitara, it's a famous New Zealand story, but for those that have not yet had the opportunity to read it, tell us about this story. The story itself, Te Kuia me te Pungawerewere by Patricia Grace. It's about a kuia and a Pungawerewere who just argue all the time. But what we've done here with this whakaari, this show, is we've explored why they argue all the time and try to get some backstory into it and try and flesh it out a lot more. And so we go and see Pūpai's home, the Pungawerewere's home, and where he comes from. And so we get to see both worlds and the contrast between them. Tell us a little bit more about your role. What can we expect to see from you? Some people would describe Pūkino as scary. I like to think of him as severely misunderstood. He's fun, he's a bit of a bouncy, very Scar-like, but a lot more likeable. Kapai, you're getting the nod from your friends over here. We better go to your friends. E te tuahine, tēnā whakamāramatia mai kia au. Tō kiripuaki roto i te whakaari nei. What character do you play? Ko taku kiripuaki ko Te Kuia, e noho ana ia ki pai kākariki. O tira e noho hoki ana tētahi Pungawerewere e kia nei ko Pūpai ki te koko, ngā koko o tāna whare. He tino tangata aroha, he oi e nā he mahi me mahia, ka mahi, ka ū, ka pai. Tēnā koe te tuahine. Nā whakawhiti atu ki a koe e te tūngane. Tell us about your role in the play. Ko tā pūpai he tautau i te ahi o kui. I te wao te riri, i te wao te pai, e rā atu o ngā kare aroto katoa. Anō nei, he reo aroha te tau tohe ki aia. Nā reira, ka hoki atu ia ki te Pungawerewere, te ao te Pungawerewere miki, tana kāinga, ko roa nei e pērāna. Nā reira, ka ahua tauhau ia ki tōna no kāinga, ahakoa koina tana papa kāinga. Nā reira, ko tā pūpai haerenga kia kimi i aia no, i roto i te Pungawerewere, o tira i roto i te awārama. Kātahi anō koutou ka tū ki mua i te aroaro o ngā tamariki. You've just finished your first performance in front of our kids here in Te Tairawhiti. I pēhea i te tuahine? I rawe, miharo katoa, whū puku kata, i etahi wā he umere paku. O tira, he tino whai i ngā kōrero, kei te aha tēnei, kei te aha tērā. Me te tohu a ngā tamariki, me nā rātou e tino pirangi ana ki te whāwhina i a mātou, me nā ko ngā wā ka mau here tia rātou, e te kino me ki, ka āwhina rātou i a mātou. Koena ngā tohu pai.